Prvo moj pokušaj da probam da snimam video, znači prvi put snimam u moj života. Sada mi je prvi put da čisto mislim, nije prvi put. Ne znam koji put mi je baš, nisam sigurna video. Ovo je moj prozor. Sada sam počela da snimam video. Ne znam koliko ću da ga snimam, ali gdje se prekine. Evo ovdje moje stvarčice, neke gluposti, tako nešto. Ovdje imamo jastuka koji je jako sladak. Ovo je Hello Kitty. Kupili smo ga na Panadolu kod nas u Makedoniji. Otkrila sam vam dešavu. Nema veze. Ovdje imamo neke moje gluposti, neke sranja. Skoro sam završila 5. razred, a sad idem u 6. Evo ovdje imamo moj labelce, ovo Karmin i ovo labelce i sve ovo labelce. Osim ovo Karmin. Bože, sačuvaj. Znači, ovdje, ljudi, pišite dolje u komentarima da li vam se sviđa ovaj moj fustan. Znači, ovo je short video što ga snimam. Dobro, nema veze, ne snimamo još toliko dugo, već prvo video mi je bilo na kanalu od Zlatnog Slaviće, to mi je bio posljednji dan mog Zlatnog Slaviće, pošto do 5. se ide na Zlatnog Slaviće i toliko. I evo ga, ovo moja fotrola, ne pitajte se. Ovdje imamo mnogo gledala. Svi drže ovako telefon, ja ga ovako nekako. Evo ga sada. Ne znam šta da snimam, pišite mi dole u komentarima šta da snimam. Šta god želite, to ću vam da snimam. Ćao!